Je m'appelle Byiringiro Victor. Je suis général-major et président à l'intérim des FDLR. Les FDLR ont pour but de libérer le pays, le Rwanda, et les Rwandais qui sont sous le joug terrible du régime du FPR Inkotanyi. Ndi Gisenyi ndamubwira nti Pacifique uri umupilot wigiye piloting mu Bufaransa ntabwo urinjije uri umunyabwenge iyo ntambara urwana yo kumara abantu wumva uzayitsinda abandi ko batashye barwarakabije ba General Jerome batashye ba General Murenzi batashye wowe watashye kuki udataha ushaka kuzagwa muri ayo mashyamba aranyibwira ati mo general tereka nkubwiza ukuri nzagaruka mu Rwanda nta mututsi n'umwe ukiri urimo ndamubwira rero ntawunguka nta Rwanda uzigera ugeramo uzagwa muri ayo mashyamba. FDLR ni umutwe witwaje intwaro washinzwe n'abanyarwanda barimo abahoze mu ngabo zatsinzwe arizo Exfar ndetse n'interahamwe abanyepolitike n'abandi biganjemo abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 mu birindiro ukoreramo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukorana n'ingabo z'iki gihugu ndetse n'abanyekongo bahuje nawo ingengabitekerezo y'urwango rushingiye ku moko. Uyu mutwe wa FDLR ukaba umaze imyaka 20 ugenzura bimwe mu bice byo mu burasirazuba. Uyu mutwe ukaba umaze imyaka 20 ugenzura bimwe mu bice byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ufite inzego zubakitse muri politike ndetse n'igisirikare. Umuyobozi wawo mu rwego rwa politike niwe ufatwa nk'umukuru muri wo. Nyuma yo gusoma no gusesengura neza inyandiko zitandukanye zizewe kandi zifite amakuru agezweho kuri uyu mutwe, tugiye kugaragaza abayobozi bawo ndetse n'imyirondoro yabo. Ku ikubitiro hari General Iyamuremye Gaston. Uyu Iyamuremye Gaston azwi ku yandi mazina arimo Byiringiro Victor, Michel Byiringiro ndetse na Rumuri. Uyu niwe muyobozi w'agateganyo wa FDLR ku rwego rwa politiki, akaba ari nawe perezida w'uyu mutwe nk'uko byemezwa na raporo y'impuguke za ONU yasohotse muri Kamena mu mwaka w'2024. Uyu Gaston yavukiye muri segiteri Muko ni muri komine Nyakinama mu cyahoze ari komine Nyakinama muri prefecture ya Ruhengeri hari mu mwaka w'1948. Ubu ni mu murenge wa Muko akarere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Iyamuremye Gaston yize amashuri yisumbuye muri Collège Saint André i Kigali, ajya mu masomo ya gisirikare mu ishuri rikuru rya gisirikare SM. Yaje ndetse kuyobora kampani mu kigo cya gisirikare cya Kigali ubwo jenoside yakorerwaga abatutsi mu mwaka w'1994. Uyu Iyamuremye Gaston yari afite ipeti rya majoro muri Exfar, n'umwe mu basirikari bahungiye mu nkambi ya Mugunga ubwo jenoside yahagarikwaga, ndetse yabaye komanda wungirije wa brigade ya 5 yari muri diviziyo ya 2 ya Exfar yahungiye muri aka gace kari mu burasirazuba bwa Goma. Mbere yo kuba perezida wa FDLR, Iyamuremye yabanje kuba vice perezida wa mbere w'uyu mutwe yungiriza mu Rwanashyaka Inyasi. Uyu akaba yarapfiriye mu Budage mu muri Mata mu mwaka w'2019. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Ntawunguka Pacifique, General Ntawunguka Pacifique. Ntawunguka azwi ku yandi mazina arimo Omega, Murefu, Nzeri ndetse na Israel.
niwe muyobozi w'ishami rya gisirikare rya FDLR rizwi nka FOCA Reforce Combattante abacunguzi. Omega yavukiye muri segiteri Gasebeya hari muri komine Gaseke muri perefegitura ya Gisenyi mu mwaka w'1964. Ubu ni mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba. Omega yize amashuri abanza muri komine Gaseke akomereza muri Rwankeri. Ayisumbuye yayize muri College Christ Roi i Nyanza. Nyuma yaho akomereza mu ishuri rikuru rya gisirikari SM i Kigali. Nyuma SM yagiye kwiga amasomo yo gutwara indege mu Misiri, mu Bugereki ndetse no mu Bufaransa. Ubwo jenoside yakorewe abatutsi yatangiraga muri Mata 1994, uyu Omega yayoboraga batayo ya 94 yakoreraga mu Mutara, atsindwa n'ingabo za RPA Inkotanyi. Urugamba akaba yararukomerekeyemo ukuguru mbere yo guhungira i Kigali. Ku mwanya wa gatatu turahasanga Brigadier General Gakwerere Ezekiel. Uyu Gakwerere azwi ku yandi mazina arimo Sibomana Stani, Julius Mokoko cyangwa Sibo Stani. Ni umunyamabanga mukuru wa FDLR mu rwego rwa politiki. Uyu Brigadier General Gakwerere Ezekiel yavukiye muri komine Rukara hari muri prefecture ya Kibungo mu mwaka w'1964. Ubu ni mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba. Mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, uyu Gakwerere yari afite ipeti rya Lieutenant, akaba umwe mu basirikari bakoreraga mu ishuri ry'abasuze officier ESO Butare, aho yizerwaga cyane na Kapiteni Nizeyimana Ildefonse wari umuyobozi wungirije w'iryo shuri. Bivugwa ko Gakwerere yahawe inshingano yo kuyobora abasirikari bashya bitwaga New Formula, biciye abatutsi benshi kuri za bariyeri n'ahandi hantu muri Butare. Gakwerere ni umwe mu basirikare kandi boherejwe na Kapiteni Nizeyimana mu rugo rw'umwamikazi Rosalia Gicanda hari tariki ya 20 Mata mu mwaka w'1994. Baramwica. Anakekwaho uruhare mu rupfu rwa Habyarimana Jean Baptiste wayoboraga perefegitura ya Butare. Ku mwanya wa kane turahasanga General Hakizimana Apollinaire. Hakizimana azwi ku yandi mazina arimo Amikweli Piki, Adonia na Poet. Ni komiseri ushinzwe igisirikari muri FDLR nk'uko byemezwa n'impuguke za ONU. Yavukiye muri komine Karago hari muri perefegitura ya Gisenyi mu mwaka w'1964. Kuri ubu ngubu ni mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba. Uyu Hakizimana yabaye mu buyobozi bw'umutwe witwaje intwaro wa Alile wabyaye FDLR, aho yari ashinzwe ubutasi. Icyo gihe we na bagenzi be bari bafite intego, umugambi wo gutera u Rwanda bakambura RPA Inkotanyi ubutegetsi. Kimwe na bagenzi be bari mu buyobozi bwa FDLR, nawe yafatiwe ibihano n'amahanga ashinjwa kugira uruhare mu gutegura ibikorwa byiciwemo abanyekongo n'ibindi bihungabanya umutekano wo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rusange. Ku mwanya wa gatanu wo kuri uru rutonde turahasanga General Sebastien Uwimbabazi. Uyu Uwimbabazwi azi ku yandi mazina arimo Gilbert Kimenyi, Manzi ndetse na Nyembo. Ni umuyobozi ushinzwe ubutasi bwa gisirikare G2 cyangwa GD muri FDLR. Yavukiye muri komine Rutsiro ni muri perefegitura ya Kibuye hari muri perefegitura ya Kibuye mu mwaka w'1968. Ubu ni mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda. Ubwo jenoside yakorewe abatutsi yabaga mu mwaka w'1994, uyu Uwimbabazi Sebastien yari umujandarume i Rwamagana muri perefegitura ya Kibungo kugeza ubwo ingabo za RPA Inkotanyi zayifataga agahungira i Nyanza. Mu gihe Uwimbabazi yagera i Nyanza, abavandimwe be babaga mu mutwe witaga Dragon wicaga abatutsi muri komine Nyabisindu no mu bice byari byegeranye muri Gitarama.
Uwimbabazi kandi avugwaho kubaha intwaro abandi bari mu buyobozi bwa FDLR barimo Lieutenant Colonel Turatsinze Donatien Sacramento Mohonke usanzwe ari umuvugizi wayo ku rwego rwa gisirikare, Niyiturinda Placide alias Kure Ngoma akaba umuvugizi ku rwego rwa politiki. Fidel Sebagenzi we ni umuhuza wa FDLR ndetse n'imitwe ya Wazalendo. FDLR kandi ifite umutwe w'abarwanyi badasanzwe uzi nka CRAP cyangwa se Commando de Recherche et d'Action en Profondeur. Colonel Gustave Kubwayo alias Sirikov niwe komanda wayo kuva muri Werurwe mu mwaka wa 2024 akongerezwa na Ngabo Guillaume alias Baghdad.